Жыгач базар. Мына ол жерде жыгач менен алектенгендер, стройка менен алектенгендер угуп алгыла. Мен дагы ушул стройка менен көп алектенем. Базарга кирсең 5 рейканы 4,5 кылып койду. Заказ берген адам менен ошону тилип берген адам чогуу канча адам алган болсо ошонун акын кыямат күнү төлөйт. Бүгүн жыгач базарга кирсеңиз, айтылган размердеги рейканы таппайсыз. 3-түкпү? 2,5. Жарым сантиметр акын жеген кыямат күнү жооп берет. 4-түкпү? 3,5. 5-түкпү? 4,5. Торсунду карагыла, стропилди карагыла, эми арматураны карагыла. 12'lik armatura 10'ga düşüp kaldı. 14'lük 12'ye düşüp kaldı. 16'lık 14'ge, 18'lik 16'ga, 22 18'ge. Barın karagıla bir gana adamdın akın ceşminin uvara olup kaldık. Allah Kur'an'da estaizu billah vaylul lil mutaffifin menin kargışım bolsun biröөнү akın jegenderge dedi. Oşonun için urmatlı Müslüman bir tuğandar. Bu akı meselesi öte zaman.